Aha, Guida con teacher. Ye de tree kasa echire patente bi mu ema wonya ahonte ase. Enu nti mentwabo nkọ. Moma yenhwe questions ahodo bi mu a ye betimi ehia won ewo exams no a eda yanim no emu. Ai mema akwanya se obetimi akire wadwen. Sa akwanya ni si a na me ankasa mede nkyekire mu a ebata ho ene anuye no ede abrewo. Kai se ubedi mechi ewo YouTube ewa abra wo Guida con teacher ashemu na watimi a follow me. Moma yenkwai. Question number 1. Moma yentie ni yemfa ho anuye emra. È obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle intersezioni. Wanuye ene sei. Meda wase se wo kan vera watwa. Ai efiri se eno ne anuye a esefata. Na moma yenhwe die ntia ema question no ebeye vero. Wase question ni wase obbligatorio regolare la velocità in prossimità della intersezione. Echere saying, wase obbligo inshe se ube regulate wo speed velocità speed. Ube regulate wo speed no wo bra wadu intersezione so. Yakase intersezione ya ene de. Intersezione junction so. Incrocio so a car bi free bonkum ene ni fanfansi bia 4 junction se de mo kana no. Aha. Nkwantanan so ka bi firi bonkum bi firi nifa ene ade se munyina mu be hyiamu a saa bre no anase saa bia ho no a cars no eba be hyiamu ya fe ne se junction no enhye se o driver ni obeti umirika so wei no kore pa efiri se ho no emra nso adwuma wo ho enti anuye no vero moma yenkwai. Question number 2 moma yemfa anuye mra. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. Wanuye ene sei. Meda wase se wo kan se force a watwa ai force. Adenti na force. Wase il conducente ye kaza conducente acha se o driver ni enunti wo a wotwi ka no. Deve regolare la velocità in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. Echere sei. Wase owo driver ni bia no a wo kọ no eno ho na wo hwe edi regulate wo speed eno nti yemfa ne se bia wo ye driver ni a wo kọ ufiri Kumasi kọ Accra enam se ekwan no wanti no o se o ma wo speed na no ye den na se bia wo kọ ba bi tietia bia ho no de what wo speed so eno nti wo be regulate wo speed no according to distance a wo ye de utwa we entesa efiri se ntro kese pa na emom wo regulate speed aye won niema bia ye de gu akwan mu bo modern se obeba me class na ma kire mu ade a kire wo fa me number no Guida con teacher afi 2026 year of patente eno anuye force moma yenkwai. Question number 3 moma yentie. L'eccessiva velocità in curva può determinare il ribaltamento del veicolo. Wanuye ene sei. Meda wase se wakase anuye a krogen vera watwa vero adentina vero. Wase la eccessiva velocità in curva puoi determinare il ribaltamento della veicoli. Anase veicolo. Ok. Echere sei. Wase se wu trakevu a emirika wudi trakevu no. Sa emirika kuro no a ebeti temi ananse ebema wo car no etimi asama sorto. Yakazo wo car no sama sorto a ebufa so. So ho enu nti wodi mirika den etwa curve a dane wo car no ema wo car no overturn enu nti ade bia se wo twa curve a o so obomodin se obe regulate your speed obe moderare velocità no na etimi aboa wo enu nti mpapa efiri se wodi mirika den twa curve a de asem den na bebrew na wodi mirika boko etwa curve a woye boko asomdwie enewo. Okay, enu nti question number 4 mama yentie ni yemfa ho anuye mra. Se si attraversa ad alta velocità un incrocio con precedenza, in caso di incidente, la responsabilità sarà del conducente del veicolo che ha impegnato per primo l'incrocio. Wanuye ene sei. Meda wase se waka se anuye a krogen force a watwa. Mami nchechire mu nchire wo. Ifiri se obi se question I wanted de ya na entiase na ko bibi kakra. Nenso yebefa ni kakra no machire wo. Wase se si attraversa yekase attraversa echere say to cross u twa bibi mu enti ekwan u attraversare kwan no a
yes wu twa kwan ni mu ad alta velocità ewo un incrocio con precedenza enu nti yemfa no se wo no wo akwanya right of way se wo se woko ne mo wadru junction so na wodi mirika etwam because of say wo diritto di precedenza wo se in caso di incidente la responsabilità sarà del conducente del veicolo che ha impegnato per primo incrocio enu nti enam se wo di mirika etwam no se wudru junction so na se accident sia enam se wudi mirika etwam na wo diritto di precedenza nti no se wudru junction so na se accident sia eyade a yede ohaw ni nyina ebe maka wodi kan tisi incrocio no mu first dabi enye de o impenya incrocio no mu per primo na emfumso ofiri no nemom de wan to no boase no odi mirika tente etwam wo junction so no wonu mom americano anase fom so na ere efiri no ente ye wo a wotie mi a wo so de wo diritto di precedenza enu to di mirika tente ni betwamu a incident bi eba wo na wo be responsible enu nti enya de otisim empo no wuduru kwan bi so a mama so wuduru incrocio bi wo dare precedenza na anase wo diritto di precedenza no bi wo dare precedenza ne nipa no watiesi incrocio no wonde wanhwe no watiesi mu otisi mu a wonka se wo diritto nti wo de koboni diem ne mom roberto boase no amana ko enya hwe bai asumdwe ne hia enu nti me pa asumdwe wo kwan no do okay ewe ye faso okay question number 5 mo yinti Su strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità è di 80 km/h per autovetture con carrello appendice. Wano ye NSA. Meda wase so you obi a oba me class a question we air for ma. Air for ma pa. Na mom yenkwai wose strada extraurbana secondaria. Il limite massimo di velocità è di 80 per autovettura con carrello appendici. Debi eyamfumso. Adintia oma confuse yen kakra. Pise autovettura yeni ankase ye normal car ye use no so ahu. Yeni normal car ye use no ye fe ne se autovettura. Enu ti sa autovettura no. Se woni mi se otwe remorque wa ade ani mirika so te. Enu nti wono so bedane autotrain no. Enu nti ni mirika so te. Eno maka cho se we die otwe carrello appendici. Carrello appendici carrello bia ketwa eno no any weight bia sa ne mom dede na remore pa. Eno nti omo se wo twe carrello appendici a ade America so beti aba 80 ewa bra wonam strada secondaria so da bi ne mom 90 every say no ade a eni nsunsanso bia ewa America so carrello appendici eni nsunsanso bia wo America so nti 90 mmom na obekọ normal speed na obekọ enye 80 enu nti we anu yie no force mama yenkwai. Okay, question number 6 mama yentie ni afa ho anu yie mra mama yenko se ya. Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate nei centri abitati è di 40 km/h. Wanu yie enezai. Question we be student hu ya wasere obesere every say ya kire no sa pepepe netie. Question we your question bia enema ba ko na se mienu bi wo ma o se yete ase. Question is there was say il limite maximo di velocità per un autoveicoli okay fino a 3.5 tons. O se ewo ni centri abitati di 40. O se autoveicoli ni mudro no epem 3.5 tons. Epem 3.5 tons no. So wanam centri abitati ya ekurum strada urbana so a ade ni America no 40 km/h and also wako. Dabi unim se moto kura mpo no a wo ye twetwen kro no kro nam centri abitati ya ono wako say 45 ni America no 45 na ye kan say autovehicle. Dabi ni America wako no normal speed a ye kono ekurum which is say 50 kilometers per hour enu nti no ni America oko kurum 50 nti oko 50 emom enye 40 said ye waka nti ye ntro kase pa
or se hunu na wote ase ti we eye falso. Okay, mama yankwa. Question number 7. Say ya bomoden se obeba be come class ne ho. Guida con teacher. 2026 year of patente. Se de ya onso betimi aje wode. Mama yanko. Question number 6, 7. Mama yintie. Il conducente deve regolare la velocità in modo da rispettare le limitazioni imposte. Wanu ye ene say. Meda wase se woka se eye vera, watcha eye vero pa. Na vero no edienti na mani ye vero. Wase i conducente deve regolare la velocità in modo da rispettare. Enu nti wo drive ni no, wase we regulate wo speed se le ba ya wodi wo buo ni ani die ebe ma eye limitation ya eye imposte. Enu nti eye enhyehyeye a ewo kwan no so no. Se baabi ya wonam yese timirika no so a teso. Baabi ya wonam yese komunika ko. Enu nti osa wodi wo buo respectare. Wodi wo buo ebe ma eye limitations a ewo ekwan no so. Wodi be ma no. Eyampa o driver ni die wo ho se obedi mra so ewo kwan so. Enu nti mra bia wo be fom bia no ede oye ne ene baba kwan no so. Nti anu yie no eye very simple. Momi yanko question number 8. Moma yintie. Passare molto vicino a un'auto parcheggiata a bordo della quale si trovano ancora persone può essere pericoloso solo se si viaggia ad alta velocità. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se eye force a watcha. Question no eye force. Adenti na eye force. Ade bi be mu a ema na eye force. Question is today, was it passare molto vicino ad un'auto parcheggiato? Enti se fa yemfa se ka bia pake woni wa pake esi ho. Ena wo be sine twam afa ne nchen akọ. Aha. Ena wo wa trovare se wo hu se sa ka no ade a enipa ewom anase omo wo ho. Poi essere pericoloso. Enti wo se enam se nipa wo ho anase nipa wo ka ni mu nti no dangerous amount anase betima dangerous amount solo ni only se wo ko America alta velocità wo ko America kesia ena dangerous amount enu nti dabi dia tia ne se ka bia pake na se wo besina twam wo ka no ho a akwa very dangerous emfa wo se wo ko America kesia anase wo ko America wo form. And what basare o velocity across still dangerous. I didn't know dangerous. If we say car no obi betime bie gate omo wom no so obi pese osi form obi betime bie gate emma wo car no betime dia be boom and dey dangerous ba kono no. Ba kon so dey say yemfa no say opimfo bi etwi ne ba passager no no di twam a enam say car no esi ho ninti no a block o visibility a wontimi hu anim yie enu nti wan hwe yie a enipa bi o free car na animu tie si kwan animu no. Oyade a woni wo betime hyiehia mfa ho ne umirika wonam so nti enema bebre mo ba class a ne manya abotem ma cheche sa ne mabdimu ade akere ho na watimi ehunu enu nti question we no question number 8 a very big force ba. Okay, mo me question number 9 mo ma yinti ne mfa ho anu yemra. Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto di imbarcazioni o simili. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se anu yi no a very big vera watcha. A vero. Mama yenhwe. Me ka kire wo se autovettura wo ka ketua yi. Aha. Se etwe aha meba ma mendro ka no ma nyefe. Aha. Erinti wo ka ketua na wotim no. Okay. Aha. Wo ka ketua na wotim no. Se etwe remorque yiwa. Se etwe remorque yiwa. Ade ani America esesa. Anzo wo twe remorque yiwa ni America esesa. Ena wo ka se il limite massimo di velocità su strada extraurbana secondaria. 70 km per autovettura or train remorque yo. Ampa ni America esesa. Ena wo se per transporto di imbarcazione, cioè se wo de fa ye kan say boat. Aha. Anazo say anything similar biya. Aha. Enu nti se wode fa boat a emfa honi boat a wode fa anaso wode fa ponko kaveri anaso bia wode fa emfa say motor anaso bibia tesa. So far as wo trenante remorque no nko ade ni American esote. So ho enu nti 70 km/h
ɛna ɔbɛkɔ no wɔ ɛyɛ strada extraubana secundaria so nti wei ɛyɛ vero pa ɛyɛ vero wonim sɛ wɔkɔ sɛ ya ɛyɛ ade a autostrada so wɔkɔ how many kilometers strada principal so wɔkɔ sɛ how many kilometers okay ɛdo nti wei ɛyɛ kan say compete e de ma wo a wonye me student no akwakwati as nti anu yie no a very big vero. Okay, question number 10 mama yintie. I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate. What do you say? Okay, we ya wonema bebiri ho a udi machi a unyante ase no eno ano no. Nti obeka me class won so unyante ase na eno ano no. Yenhwe Sasan ye da hayi no. Oh, mako mechi mame nkomanim. Okay, Momi yankwai. Sasan ye da hayi no. Sa numbers ye wa 60, 80, 100 no. Ye friend say eye contrasegni. Kire say eye speed limit. Eye speed limiter ye de boka bi achi. Tie. Question is say I contrasegni rappresentati in figura sono applicati su eye autocarri. Wase ye de bo eye autocarri so applicati chese ye de bo eye autocar ye kase autocar ka ye de fa niema wati ase enti camions na ye de fa niema no okay fugoni mo na ye de fa niema ni autocar okay enu nti wase ye de bo eye autocar ya ni massa complessiva ye kase massa complessiva chese ni muduro wase fino a 3.5 tons ni muduro no epem 3.5 tons no ye de bo achiri dabi de ni muduro no efri 3.5 so kono Wati ase de ni mudo no eye e superare 3.5 okona nya de e fino 3.5 enu nti hweni ye enu nti we no eye mfomso kese pa enu nti eye faso. Question number 10 eye faso. Okay, mama yenkoi. Question number 11 mama yentie. What's it? Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h per autovetture con carrello appendice. Wanu ye NSA. Meda wase se wakasa anu ye na eye vero awatwa. Eye vero. Pa. Medical ka chose car o twe remorque wa o speed esesa. Nemo o twe carrello appendice dia o speed no remain the same. Enti mu ye question we ye. Wase il limite massimo di velocità su a strada extraurbana principale è di 110 per autovettura con carrello appendice. E quindi autovettura watch carrello appendice no. So wanam strada principale su nimrika ye 110. We a very big vero pa. It is a sabe pepe. Wanam autostrada so obeko a 130. Wanam a principale su obeko 110 di wahano. Wanam secondaria so obeko say e 90 en wanam eye centro abitati so obeko say eye 50 enu nti sa pepepe ni mirika no nyede ensesa ha eye guida con teacher medegana kasa kire eye driving school yimu anase eye lessons yimu ma onya ahonte ase abusia for mesrew se wonni machi wo YouTube a bomodin se obedi machi na okọ YouTube a bodin we shem guida uko YouTube bodin we shem eye guida con now the teacher na kan teacher eninti no ubo guida con teacher eye ade a me platform a ewo YouTube no ebe yiyaba na afi no so watimi atie me videos e wo ho ni bi na watimi aboa me ma me nso dwumadi na meye no matimi anya nkuranhye atimi ade akomanim o de wo hwe video no a bomodin so be like na afi wa comment ya ma me wo wie nso a share ma obi nso na ono nso nsanka bi na ye nyina yentimi emmoa ye ho sele me bua we wonso bua me ho na mentimi nyini e wo YouTube why medama sepa okay obetimi so adi machi wo TikTok any other platforms a eka ho sa ba YouTube no pamcho ehia me momodin na monyama me medama se minim sambo yenti na maka akirem okay anu ye eye vero okay question number 12 mama yankwai mama yenti ni afa ho anu ye mra. Si è tenuti a regolare la velocità in funzione della velocità dei veicoli che seguono. Wanu yi NSA. Meda wase se woka se anu yi a ewo ma question yi eye force a. Wotwa. Wase oyade a o driver ni obeti o so regulate with speed. According to car onu wodi wachi. Sego no. Ye wo sego ni ye wo prechedere. Enu nti no ye wo prechedere no eye de wo nani o de onu wodi wanim. Na de onu wodi wachi no. Na wankasa ka ye twiko ye tia na se twiko ye nim
ɛno nti we de wara ɛno nti anu yi a ɛwɔ question we a very big force. Moma yɛnkɔ question number 13 moma yɛnhwɛ. Il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 110 km/h. Wanu yi ɛne sɛ meda wase sɛ woka sɛ anu yi no ɛyɛ force a watwa an ɛyɛ force adɛn na ɛyɛ force saa question we no ɔkasa afa ɛyɛ neo patentati ka sɛ neo patentati ɛkyerɛ sɛ onipa a wagye patente ɛyɛ foforo a ne patente na wagye no enya mboro 3 years ɛno nti sɛ wogye patente foforo driving license foforo na wonya 3 years a ɛyɛ ade ɛfrɛ sɛ neo patentati na no ɛba saa no a wonam ɛkwan so a wowɔ nhyehyɛeɛ ne mmara ɛwɔ so wɔ sɛ il limite massimo di velocità su strada extraurbana principale su strada extraurbana principale so ɛwɔ ɛma obi a wakonsanyare patente a meno de 3 anni ɛyɛ 110 we ɛyɛ very big force meka sɛ 110 no te 20 film wote 20 film weka sɛ ɛka 90 nti wo 90 ɛna ɛbɛhyɛ ha nka omotwa but 110 deɛ ɛnya ade a obetimi akɔ ɛno nti wagye patente foforo ne nya mboro 3 years a wontimi nkɔ 90 110 ɛwɔ principale agye so obi a ne de yɛboro saa ɛna obetimi akɔ saa okay nti we no anu yɛ ɛyɛ very big force. Mama yɛnkɔ question number 14 mama yɛntie. È obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da neve. Okay, wanu yie ɛne sɛ meda wase sɛ woka sɛ anu yie no ɛyɛ vero a watwa an ɛyɛ vero adɛn na ɛyɛ vero ɛfiri sɛ question ne sɛ ɛyɛ obligatorio sɛ regulare velocità no in tratti di strada coperti da neve ɛno nti sɛ ɛkwan no ɛyɛ ade a snow ahyɛ so ma also regulate with speed no we ɛyɛ vero an saa pɛpɛpɛ ne nsuo atɔ anaasɛ sɛ ɛbɔ asi a ne nyinaa no ɛyɛ ade a ɛbɛsesa with speed ne kakra nti we ɛyɛ very big vero. Okay, mu yɛnkɔ question number 15 mu yɛntie. Sulle autostrade il limite massimo di velocità è di 80 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di cavalli. Wanu ye ene sɛ meda wase sɛ wɔkasa anu ye no ɛyɛ vero a watwa ɛyɛ vero adɛn na ɛyɛ vero wɔse ɛyɛ su autostrada ɛwɔ abra wonam autostrada so il limite massimo di velocità è di 80 per ɛyɛ autovettura o trenano ɛyɛ un rimorchio per il trasporto i cavalli ɛno nti sɛ wonam autostrada so a woyɛ autovettura wotwe rimorchio a saa rimorchio no so no ɛyɛ ade a yɛde afa pɔnkɔ a o speed no ɛso te ɛba 80 km/h we ɛyɛ very big vero ɛyɛ vero pa sɛ wotwe nare ɛyɛ rimorchio nko ade a autostrada so wokɔ sɛ ɛyɛ 80 principale so wokɔ sɛ 70 what you are saying this abepepe enetie we no anu yie ɛyɛ very big vero. Question number 16 mama yentie ni mfa ho anu yie mra. Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per i ciclomotori. Wanu yie ene sei meda wase sɛ woka sɛ ɛyɛ force a watwa an ɛyɛ force adɛn na ɛyɛ force wɔse ɛyɛ a limit maximum di velocità limit maximum di velocità the maximum speed or high speed su strada extraurbana secondaria so 70 km/h na saa kwa ma ciclomotori dabi ciclomotori 50 da moto no so da moto ni moto bia wo no nam centro abitati kura mo mirika mo koye say 45 eno mo nam secondaria so mo ko 45 enu nti omo saa kwa we mi no kwa no mutimi fa so ho onam centro abitati 45 onam secondaria so 45 enye 70 na omo no mutimi mfa autostrada so eno omo ntimi so mfa principale so ate ase enu nti no we emane ye force mama yen question number 17 but more things about class na ma chire mu ede a chire wo na bibia timi aye kama mama yen ko. È obbligatorio regolare la velocità in caso di nebbia o foschia. Wanu ye ene sei meda wase sɛ wokasa anu yie no ɛyɛ vero watwa ɛyɛ vero adɛn na ɛyɛ vero wase ɛyɛ obligatorio sɛ ɔbɛ regular velocità no in caso di nebbia ɛno nti ɛwɔ bere a ɛbɔ asi wase ase nebbia fita sɛ na ɛbɔ asi a ɛyɛ ade a omirika no ɔsɛ wote so ana sɛ ɛbɔ korampo sɛ si bebree a ɛyɛ ade a wona motostrada so ne ade a
o speed na eba say eba 50 eba 50 km aka enu nti no se wonam ekwan bia so a na bia fita esia anase na bia no eba bibiri a ade a o se regulate speed no vero pa vero. Okay, question number 18 moma yintie ni afa ho anu yemra. La velocità va diminuita in caso di abbagliamento dovuto al sole. Wanu ye ene say meda wase se woka se anu ye no vero watwa vero ye woni ama bibiri a na ha o driver ni one se awia bo pa o se driver ni wonam anka o se ka wuti speed so kakra if you say the more speed a wo ko no na the more awia bo no na e consume carburant enu nti ye woni ma bi wo ha o se driver ni wote ase na etimi ebo awo. Question number 18 no anu ye vero pa bomodin se oba class na ma cheche ne ba bi mu wo ha e dia cho no watimi nyanti ase no moma yenkwa. Question number 19 Si deve in particolare regolare la velocità in presenza di lavori in corso. Wanu yi ene say meda wase se woka say vero watwa wase dia si deve in particolare regolare la velocità in presenza di un lavoro in corso elunti se baby a wode ka wonam no se dia ho ne ye adwuma wo kwan no so a o se regulate speed no wote so yampa inti we dia enhianje chemo bia so bia inti anu ye vero. Okay, question number 20 moma yintie. Passare molto vicino a un'auto parcheggiata a bordo della quale si trovano ancora persone non rappresenta un grave pericolo se avviene a bassa velocità. Wanu ye ene say meda wase se woka say ye force a watwa force because me sa se mo maka on say yedika aye ba ko bi question na ka ho ba ko bi omo ka say se ano de o travel velocità alta adenti na meka se passare molto vicino ad un auto parcheggiato na meka chiro se bia wutwam wo ka bia apake enchen no na wakohu se enipa ewo ka animu sabre no se non representi un grave pericolo se avvieni a bassa velocità na se wankasa no se ukohunu ne sa no a ade enya problem every say wo no wo komirika ewo form wo low speed no se a bassa velocità nti se wo de bassa velocità na ekwa encreti problem bia ma na mso me ka cho se enye bassa velocità no anase alta velocità ene problem na problem no ye eniema obstacles betimi ayede esi wanim what is in case of any emergency no de be na be se obi epie ewo car na nimu a obendai so obi bie wo car na gate na obendai eniema bia betimi create problem na mom na nye velocità na se wo kosoro anase wo bafom na mom ye nipa ebetimi ayede eniema bia circumstance bia betimi ayede aba wo ko onye watu wo ase wo ko obi abie gate no dangerous bia wo low speed wo beka se obetimi aswerve na mo se wo ko swerve na no so de ko boka afufurum anase ekopim obi so na ayende so enu nti black class na men church na mabi mu nchira ne hunu se anu ye force. Question number 21 mo yinti. Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo fra le barriere chiuse del passaggio a livello, occorre allontanarsi di almeno 100 metri il prima possibile. Wanu ye ene say question na bra wo kan nyina se wo de wo car enam na car no ekwo stop ewo passaggio a livello chese be bia train kwan betwa car kwa mu wo car no ekwo stop ewo ha ede be na abaye wo se one de tie ne se wo be ocurre allontanarsi di almeno 100 metri di prima possibile wo se o bomodin se wo no wo be bomodin se wo be twen wo ho de Africa no for apart 100 metri no enunti no enye a distance a obetwen afiri car no ho ene ade mom no se wo car ekọ stop wo passaggio alivero ade o se wo ye ne se one ida se obe ma wo car no obe ma obi aboa no apia afiri ho ana so se obe frɛ authorities a omo wo kwan no so ati ase se be ya obe avisare wo omo problem a esie no in anticipo se be yo mbetimi ade etu ho anamon ene ne ma bi eka ho sa ena apo no se ehu behia se wo de wo car no kura wo bepia ana se wo de bebu ba no a ade a o se wo yesa na etimi aboa wo
announce nipa waka ni mu nyina no wo mu nsi niam bebre nti bo modern se ba class no ma chichiri mu achiro eni bu ha men kan ya what I say enu nti sabepepe na etie nti anu ye na a very big force enu nti question number 22 moma yintie. La velocità deve essere moderata nei tratti di strada visuale non libera. Okay, wanu ye ene say meda wase se wo kan se anu ye no a vera watwa an a vero if you say one or say abibia no ubo modern se ube moderare velocità no na etimi aboa. Okay, oba mi din chichiri mu bi no ebe kan ho. Okay, 23 moma yintie. I contrassegni rappresentati in figura indicano le velocità massime consentite al veicolo sul quale sono applicati. Wanu ye ene say okay, we nso waka se vera watwa contrassegni na ene wa ha no. Wose sa contrassegni ne ye de bo vehicle bitu a sa vehicle no wono no velocità a wose woko enia ewo we no so no eyampa ni velocità ni milika wose woko no ene ye de ayede abonachi no enti eno ano no vero. Okay, question number 24 mo yintie. Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h. Wanu ye ene say meda wase sa waka say vera watwa ai die tiene say wase limited velocità auto vettura oko ewo autostrada so say ordinary ordinariamente say ordinary no oko 130 ewo autostrada so vero ai oko say 130 autostrada oko 110 principali oko 90 ewo secondaria oko 50 ewo hefa centro abitati enunti shenonso ebeboa. Okay, vero. Question number 25 moma yintie niamfa ho anu yemra. Il limite massimo di velocità per un motociclo nei centri abitati è ordinariamente di 50 km/h. Wanu ye ene say meda wase se wakase anu ye no vero watwa adenti na vero wase limited speeder limited speeder velocità motociclo oko no wo centro abitati ordinariamente 50 ai yampa oko 50 ono no mirika na ensesa centro abitati woko 90 di secondaria oko 110 principali so na afi wako 130 autostrada so sa pepe intini bibia ensesa we vero. Question number 26 mo yintie akaka kreb ne de questions no eba na wiye. Si deve diminuire la velocità quando la strada è viscida a causa di acqua, neve, ghiaccio, foglie o fango. 1 medase pa adunti anu yino se wakase vero watwa an vero wase ade a oso driver ni o se ubomodin se ube reduce speed no bra a causa di acqua, neve, ghiaccio, foglia na afi fango bra insu ato suno ato anasa blog wokwem anasa ateche eni ade wokwem ni nyina no ade a ma woti velocità no so eboboa. Question number 27 ma yintie. Quando si viaggia per file parallele è possibile che nella corsia di destra si circoli a una velocità superiore a quella di sinistra. Wanu ye ene say meda wase sa wakasa anu ye no vero watwa ai vero adenti na vero wase se bia wonam kwan so na mo viajare fila parallele chese on parallel directions nti enfan se mo ko na mo ko no we sinistra na we sinistra okay na we a destra okay wase se mo ko ne se ya ade a ekwan no de wo a destra no a destra no kontentem eja de wo sinistra no ai yampa enunti no ade a ema anu ye no vero umpenye chema no aba class na machi nti vero. Question number 28 mo yintie. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla marca dei pneumatici. Wanu ye ene say enunti we ade a very big force ntrokese pa so what you say wase odie o driver ni conducente deve regolare la velocità in relazione alla marca di pneumatici wase o driver ni conducente deve regolare o se o mobile so be regulate to speed no in relazione according to marca di pneumatici nti pneumatici na we use no tie no pneumatici tie o tie no marca no ena be mo akire u velocità o se o konti fan se bono marca no na se o ko bono speed nti no die omunye yidie na se
intebe for ne de say no wo kontebe da bi enye wo tire gu car se ene kire wo speed o sa wo ai although say no to the be ma regulate speed ne de but enye on this condition said your moka question we no ai because ye woni ma bibiri wo e bi de say mera wo bo break ni ade de o say wo hwe ni ye wo tire gu ase eno kan panye maka no what I say inti no question we no ade a force wo ba mechechi mo akire mo nya nti ase bibiri. Okay, question number 29 mama yenkoi. Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di gommoni o alianti. Wanu ye and say me da was a question no a force awatwa ai because one limited velocità ewo a strada secondaria so o se 90 per a autovettura o trainante a remorchio inti autovettura se o train a remorchio aha autovettura train remorchio o se ade a ne velocità na be 90 ewo a strada secondaria so we a very big force ne mo no a 70 aha enu nti enya ade a ekọ 90 because or train in fact say rubber boat ni ade a dabi nti anu ye a very big force. Question number 30, last but not the least. Mama yintie. Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire disordine per la circolazione. Wanu ye and say meda wase se wokasa anu ye no vera watwa vero an vero adinti na vero. Question ni nyina say or driver ni a wonam kwan so de also regulate your speed said ye be ya won create any traffic disorder bia won fa o mago sulu na asa niam bi enche ewo kwan no so enu nti se o regulate your speed na regulate ni ye na amfa how bia amfa ama we ene anu ya esefata ene vero no bomodin se obedi machi na mede addition bebre ene questions ahodo bebre na nchechiri mu ene de ketisa ede abrewo aha guida con teacher ye di twi kasa echeche driving school mu ede maw